TV kenda kukwata ndeto kathumba orachiu karika au miru omeya miru na kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya ni wambita muthoni wa kiramana ngatheti-ine kana njare-ine ciakwa andi na ngatheti ya The Standard na bone bwothiu bwa ngatheti ya The Standard ruari na rikana ntukuni ya Alhamisi tariki 29 cia mweri wa mbere mwaka ino yuturi wa 2026 ngatheti-ine ya mbere ya The Standard karatasi-ine kambere kana rono ringite biongo bia ndeto inara nende gukwirikana kwina wagi nthoni akiri nkiama ya judiciary tukomba kwitha twithoma page 4 ara gukwirikana kwina bamwe bombete kwithira bakichunkumania gisiasa tuture tukimenya atiriri rwangi rwa judiciary rwithirite rubati kwithira ruri independent lakini ara twitirite rwithirite rugitonyerwa ni siasa na tukomba kwithira tukiailia aruno ru page ya inya na njira inda ya page ile ngatheti ya The Daily Nation kuririkana nende CS wa kithomo Julius Ogamba na kinya PS wa kithomo ijikene Julius Bitok nikaba imundu na utikyo bakumenya akigie kithomo temiarie kwa inde miario ya senators barabarombire kwithira bakibore biuria na watwika abati kwithira baicho kibiuria burako bati bari urwatiriri ina 97% ya ritwa bara watwikite bageta grade 10 ina bara kinyontu burane ndi gutwika kinya batina andeto chakwana achia kuelesa kithira ibarikiti gutonya achukuru mubunge wa baraba inge ndene ya Senate tujikene ya Kimani Ichung'wah arombere kwithura agitega PS secretary wa kithomo Julius Bitok nomba kwithira akimuira utikyo kithirite kigitana mbere rwangine rwa kithomo aroritie Julius Ogamba urane CS wa kithomo thire akibangania nyumbe kieno tu ina mpangaratano na aragutwika nende achiari bethirite bekulukira kaita kakaumu akumania na arimo na arabethirite nende kinya bagitwa mbecha irabati kumenya ichiambi bakira weichepye kuria na ingi bakiro imbecha achia kura ite untubura butumite Ogamba akerwa bwithe uchukuni bweya na ende wika nyumbewe na mibanganie bura ibati pinch uyu ya igile na runo rwegene ndara gutwika kwinana abakumba kwithira bagita grade iwingi ende batithomete kithomo ya kwana na batirutani mathomo ya kwana yegi araba umete for example kwitwika gichunchi kia ana bari ba 42% ibobombekia akuthoma yuku barabete grade 3 ibobombekia kumba kwithira bakithoma gichonko na gukielesa boya akya uku ya grade 3 gichunchi kia 40% akiana abatu boys nibo kinya bakuthoma yukura grade 3 na bakethira bakielesa ruono na gichunku obura ruwite na mbere gwitwika nende ke skuru imwe itena mauku ya kwana yana bakumba kwithira bakithomera na kinya na rau kwenda practical bati kwithira bakiona guntu kwa kubwithiria penji thatu ina ruono rwa family imwira chiguchwa ana bo barabombere kwithira bagita nthigurunire ya Russia Ukraine akirindwera irethirite kana irethirite igitana mbere ntere ira bakiaria chiari na ntuboba muchie bariwa ana babo bombere kwithira bakiro kwina twanyo tongwe atukoneka nthigurune irachi ya ome na igetumi abetire kuchwa ira twitana gichwamba green pastures na baikurikia ukinyanterira batairi kabetite ndwene beri nguine betite na bare ukinyano egotwika nende indwene betite banenkiro mechinka na bambire kubudiro training untubura butumite nende antuboba muchi bakaua bobombere kwithira akuma begwita nthiguruira batethire bakiaraniria ringi communication ya muicho yari mwaka muthiru June 20 not kulingana na family ya mtu kumenyekana ya Oscar bariwa uranu arare miaka 38 bariwa Oscar ombere kwithira akiumara nthigurune ya Kenya mweri wa 6 tariki 26 mwaka muthiru nomba kwithira aikinya Istanbul nthigurune ya Istanbul nthigurune ya Turkey na ntukweu ya thiatite ile ombere kwithira kita kumenyekana ya St Petersburg na rombere kwithira gitubatumira mbicha na bera agikinya
na bakiwa nende mwichone wa July irio mbere kwithira agituma mbicha ingi na yo niyo ari mwicho yoyo kumba kwithira bakiaraniria omwankendira bethire bakibwa ndeto chiegie giku kiawe akuma kiri achore barakinyabo bombete kwithira bena mwana wo aithiguru nera nuo mbere kwithira kibaringira thimu na bera bakomwankira thaine nde thirikari itomba kwithira gichumiria ibaira uma bwa mwana wo kethira ayo kana kethira atiyo apenji uyu ya ithatu ina rono rwegie kithomo ara aritwa na kinyachiari abakuromba bethire bagikia nabo kuthomera cukuru cia TVET kana cia ubundi na utea akenda bethire bakiwatira kosira cikethira cibatethia uturone orira kithomo akia simbi ina CBC kethirite akigita na mbere na kugwata mwanki anthigurune penji enya nyo ina rono rurangu kwira rwegie judiciary aragutwika nende babati kwithira bari antu kiumbe kana independence lakini thai bethirite abaitonyerwa ni siasa nene nyuma ya vice chairman wa Judiciary Service Commission kana JSC wikene ya Isaac Ruto akuoneka etete muchamanione na wikira kinya angu chia kiama KUDA nyumbe nene ya State House ntere Nairobi muchamanio rero mbetu kwithira yugitwa ni Rais William Ruto 25 ina rono ro mwari wa Raila Odinga wikene ya Winnie Odinga na urani iyala kana mubunge wa Eyala arawe mwankirira thai atewetikaniriya na ankwowe Oginga Oburu gutwika mutungiri wa kiama kia ODM awite atiri akinya ithwani oria kumuyukia atwika mutungiri wa kiama kia ODM nyuma ya Raila Odinga kumba kwithira gikua butari ontu buboya indi mwankira thai Oginga Oburu kawatilite yake mwanka muchemanio ya NDC kana National Delegate Conference aywethire yukibwidwa na atongiri bangi abethire bagichalo barabakorwa mira kiama kia ODM kuringana na Winnie ari wotere wari rubati kumba kwithira rurio gatigatika ODM na UDA omwankendira bakarande bakaria ODM babange nyumba yo na kuchokanire kinya kuchala atongire barabakomba kwithira bakibatongerio rera bakwibanga bangania akirithurana ne twitete bya mwaka wa 2027 penji ya ithanthatu na rono rwa kiama kia UDA na abura bakwibanga bangania anontu bwandiunga irarigathi Gachagua akubanga akuliunga county ya Nakuru ithirite iri strong undi ya thirikari ya Kenya Kwanza no kwina atungire baingi ba UDA aranende ndiunga ya kiama kia DCP rungu rora wari munini wa rais Rigathi Gachagua irigiri kumba kuthira kibuthika kiumia akiambere mweri ne twitite aranende kuringana na kinya atongeria ba UDA bara bathuri na tigiti cha UDA antere cha Nakuru omware mubunge wa gishigo mbunge kia Nakuru East David Gikaria ariwa ne uma agukethira kwina machindano na kiama kia DCP nterire cha Nakuru lakini awe aina witikia ati UDA noyo igatiwa ina athiati baba ingi migambo yo gwatimbaru ni mubunge wa Kuresoi wikene ya Joseph Tonui akiwa kinyawe kwina mibango ni batikumba kwithiregi kwa bweya akiwa nterecha Nakuru nithirite strong onde ya UDA na ranende kinyawe tete na mbere na gwitikia no kabandu ya ikendelea gutwika nyumba ya kiama kia UDA kinyanyuma ya Rigathi Gachagua kumba kwithira kibanga bangania na kiama kiawe na ntubawe awita kuringa ndeventere chia Nakuru rigitani kana clinical officers bethirite nende bakithira mugomo yura barare ayo yakinyite ntuku 36 nyuma ya merekere na mandikithie yo akumba kwithira ya kithikirwe ni COG arabarethire bagikira akinya akirore mantu yara barenda akumba kwithira baikinyanirwa nite ninkuga ane kuringana na secretary general wa Kuso kana wakiama kia Kuso kirani kia kirawamirite clinical officers Kenya Union of Clinical Officers ni secretary general narombere kwithira agichumiria na uganende mugomo yukinya mwicho no tunende bakwithira bakiaraniria na betikanire na bandikanira mendikithia yaraja batikumba kwithira ya ikinyanirwa penji ya muwanja ya ngatheti ya The Standard na ruono rwege nende enterecha opposition kana rutere aruregani ni thirikari kwina mendikithia yo yara barombere kwithira bagikinya kiri nyumba yo ringitha na kiri
obichine chia IEBC kana Independent Electoral and Borderage Commission abaina maandikithia yo baraba kuwa mbere ya kura atikinya kuringwa 2027 iya batikumba kwithira ya kiailua na batitekeria akura chiumba kwithira chikinya kitara kuringwa mendikire yayo ya tithikiri kwina antu barombere kwithira bakibuto ngwi umo ukumenyekana ya ndi na bangi 20 bombe kwithira baikinya akoti na kumba kwithira nende bakiregana nabo bakumba kwithira abakibuto ngwi 21 barari antu 21 barani presidential advisors ari amwe mtujukene ya David ndi bombete kwithira abaki ikinya irombaro reo akoti kumba kwithira nende bakiromba abatika buto ngwi kana batikarwa mwe ngugine kwina bo mwenedi kwina Monica Njuma Jouko Oburu Amakau Mutua Ariet Tigal Almahat Somane Abdil Ngulie na bangi kathumba barane ndi barombere kwithira bakiro mongwe barabara rutangwe obichine ya president barabari presidential advisors kwina rono kuma county ya Embu rane ndi ngavana wa county ya Embu ombete kwithira akitharikiro anene ni nyumba ya senate nyuma yawe kutumira chiringi milioni 10 ekiri kubangania event kana kiathuki kiari kuo kia bonda riders akira kiari kia ukiria aitire baba bikibiki arago gukurikana nende mbecha milioni 10 itabati kumba kwithira chitumiro ntubura wite na kurombore keri na atichokera untu ya bure ngepenji ya inyanya na rono rwa metino ya barabara gwitwikane ne metino ya barabara ni umbete kwithira igichokera ringi na njira nene nyatechoka chokerete agwitwikane ndi ndereba bamwe bate kuthiatira mawatho ya barabara na njira imwe kuria kuthiatira mawatho ya barabara bareta wethira wina chiringi gana wethira wina chiringi 50 kinya wethira maabisa njirene bakurwamia uwe wibanekira tubecha ukomba kwithira wikuluga kinyangare ku yethira ina makoso ntubu tumite nende gwatwika mitune ya barabara anithirite ikiongeleka kuma mwaka jwambiririe mwanka thai turi nyamweri utathira kwina antu 287 barabatete uturobo ukulukira mitino ya barabara bakiringithanwa na mwaka muthiru kaiti eno ya kabari antu 276 barabo betkwithira bakiona amitino ya barabara na kumba kwithira bagitera uturobo mitino ne ya barabara na bone nyuma ya antu batano kumba kwithira bakiura bagikuo gukulukira mutino ya barabara engari ne ire metentere chia Kariandusi o Nairobi na Kuru highway gukulukira Nissan chia 3N2 Sacco. Page 9 narono rwegi achiari abantere chia Kilifi barabara mbere kwithira nende bagichumiri nabo akureana nabo bari kumba kwithira bakimutwa vaccine ire kumenyekana ya HPV vaccine ya kumba kwithira ikiriyire batika gwetwe ni cancer ya njira ya uchiari nabone nyuma ya mtumo guchumiri na kuthomethia achiari abakumantere chia Kilifi akibera mpete kiria aribo abethira bakimutwa chamoi number 1 ari baka amaramari na number 2 batethira akaita kauga kukiana gakinya batethira bakiona ana na waichikabethia infertile gutwika nende batethira baina umbi obakugia na untubura gukurikana ni urongo lakini nende achiari ibarombere kwithira kwibo bari ari bo bethira bakimuta chindano ibagwa nende ibetere bakura baka achichalira bongo kethira ibakwenda kumtwa chindano ye ya PV kwina arimu baraba intereira kwina attack ya Al-Shabaab na mnontereira chia Garissa aromoyo arombere kwithira akiringwa risasi ni Al-Shabaab no bakwithira gikwenende ibatorokete bakiuga abo batekwenda akumba kwithira bagite na mbere kurutana ntereria bakwenda kuthamwa na muno bara abati bantereira bagituma barwa na bagita gukamp kiro bichine chia TSC bakiwa bonende ibachinchirwe chukuru aranende rwangiro TSC arugete no tukinya chukuru cha nteriyo no mwaka bethira bagita no ende antu bantereyu ibo batikwithira bagikwa nau kenda bethira baikarania bongwa kwa bongwa penji 10 narondora musonko athambetwa kathambeka athambetwe milioni 37 ane akenya na nyuma yabo kumba kwithira baitrima mona mutandao ne
na kumba kwithira bakiaraniria na kwambiria kwendaniria Ngurundi na Muchunkura etikirio buo Ngurundi iyo na atumirwa mbicha na ono ubo kwina Ngurundi na nende ethira agituma mbecha 37 million ari utuma 37 million ambiria kwangangwa na mwankira thainende irarehire kumenya ikathambirwe akuringana nawe akauga nende akuya gwitikia nthiguru ya Kenya akwina chongo baingi muno bethera bakiywa na njira iu no twende aikuraya na atiumba kwiya ethira akithiatira kuringana na DCI gwetwika ibakubwithia uchunguni na naragutwikwa umwe abara abakwira kana ibo bamukire mbecha yumwe ni wakili nende kwena antu bara bombere kwithira bakiona mutino akiri US embassy mwakeni 1998 iromba ryo kumba kwithira bakiromba kwe watu becha kana kwa compensated iriombete kwithira riteyanirwa cartoon engatheti ya The Standard na ndetikiria na gitio gikinene amutegeri wa Meru TV ngatheti ne ya The Standard cartoon akaina kuru ile kwina gikulu kinene kiandiki governors aitia maurone kwina kamuti kachori kibau akandiki Senate na gakona agakerekeria karu akaitete na raura Senate na gakulu kanini akandiki park na kare ariria gikulu kinene gikulu kinene kikauria utandru kaka nini kamwira atiri if you don't come when I summon you there will be consequences gwitu kanende nyumbera ya Senate nithirite ikiruma tubecha kuma kiri governors para bethirite abagita na raura kungwa mauri teni kuga mutegeri wa Meru TV iu ni cartoon entuku ruari ambone kidira kwiro nurungi rukwegia mutegeri wa Meru TV kana bidra angikumenyithia mbere ya ndeka siketanga no ntubona ndeka sietu ichumbete kwithira achigitama iyo ni chendo no ira chikwegi ngatheti ya The Standard mo kwithira kiuma randukene ira kwina uwe ibatire ngatheti ya The Standard ya The Daily Nation ana kinyanga theti ingi ira ikona kenda umba kwithira gitana mbere na kuithomera andeto ina ndono ina njira endaya kidira bina kaita kake ya mutegeri inchokerete nyume ndeka itikuraya na kinya uwe ukethira ukita kuraya